الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما أد هنگم جوما وفاوريكم جواهك دكالا غنك كاسمي بدل كل هنگم جوما وفاوريكم جواهك دكالا هيرتو ممكايك أولم جواهك دكالا يرو ميادو ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲಂ ಬೇಡು ಮಣಿ ಅಗುಮೆಂಗೆ ದುಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಬೆ ಗೊತ್ತು ಜೋಡ್ರಪಾಯಕು ದುಆ ಕೊಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಗಡು ಮಿ ದೇಹಸ್ ತೇವಿಸ್ ವನ ಹರುಗೆ ಮೇಮಹುಂ ಫೆಶಿಗೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಿಂಗ ಮುಮ್ಮಿದಣಿ ಮಿ ಹಿಸಾಬ ದಿಯೇರು ಅನೆ ಹಬೆಚೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಗೈ ಗಂಡಕ ಫಸ್ಸತೆಕೆಂ ಹಾದರಿವರು ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಲಾಫಮಿ ವಣಿ alhamdulillah wara ufaveri magute waran ufaveri ihusase kureve kame mi kamaki mi dua program hingumuge tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala minwar ko debbitiva devna habbana bech ilan kollairu algonda mafahanga kollam bedumbe algon menge kuriyam meti ramadan mas ramadan mahuge terega algon me habbana bech fashaga tuma mi gastu kurani emme furata mes algon fahanga kollam de menu kamaki ane tibaflunge mi ramadan mahuga kureve komme duayeki ijaba veve gota tayyar kureve duayetto ijaba kureve gota farma kureve gen e rangalu sikundi masekke kura gota guluwa lefawa aligned duayekan hadalagen dua kurevijje kamuga wanama annane badalaki ko bato mer algon men mmms dua kuran dannan dua kuramu ehnama esmi program ge tafataki algon men barabboda mi neuroscience mi dua kurma mi guluwalane algon menge sikundi masekke kurani kongota katto balaf esikundi masekke kura gota guluwala fa algon menge masekke fashaagatima war tafatu masekke ta algon men me kurede mi fasate ka kudinaye ko media mi dolwa hartere algon me kurona masekkatuga mer barabara program follow ko fi komme dariwareges furtama kamaki dariwaru kuriga warannu tanaveswe fe hunnani warag boda kantattaka mayuswe miharu war boda hingama je emme furtama vesadu emme ufaveri wahaka alhamdulillah efahu den ama mi dariwaru goal set kura gotaka dariwaruge goals tan achieve kurevigenda mi parent ge haisiyatun kudin tarbiyatu kurumuga egengule framework badalwe gemmidani rangala kudinnaye ku rangalu gulume bina kuran eba ane fursatali begende rangalu gulume eba ufaddaleve firmiha yaye ku aila mi hunaye ku rangalu gulumen eba ufaddaleve emima waram muhimmukame algonmen mi rangalu gotuga algonmenge sikundi masekke kura gota guluwa legen algonmenge mi dua kurumuge mi process kuriyag gendiumaki mi timmas duoge muddata kuriyadda program ga algonmen mi kura kamaki mi bar bawr topics take bar session algonmenge badagam bar session ga furatama mer emme furatama algonmen mi hodalani koba heyye mi wagutu diriulu muga huri massa tagaki waragina far algonmenge diriulu muga huri massale ki koba kam algonmen na kannegen ei algonmen mes visnala fa mi process e bedun kogen algonmen visnalima visnalumuga e furusatu libigen diama algonmenge diriulumuga mi wagutu huri masala takaki ko bakan algonmen nanga benge mige nane misalen algon tibefuna kiyal dena me algonduge ane kudin kudairu algonke amugote takole bara wahaka dakami ema naturally algonduge character of edifa agotung algonduge ma wahaka me hunnani bara wahaka dekke mi hege gotuga bara wahaka dekke mi hege gotuga em algon kudinna wahaka dakkamun dani bara den algonga kudin budala mama kibe hadra tiruliyas kem wahaka dakkani mama ruliyas tiri kibe ken he mi statement kudinge paratu pudawarka ginangad den algonga second husband ay kuluneru mama waragina husband as punala shahina tankole bara sheti wahaka dekkeni ane madum wahaka dakkala en mes algondakka algonde ekureveni kushegge gotuga gabulen nukureve e sababaki algonda hama normal tone ga wahaka dakkani kam algonda me gabulu kureveni ehen gossa algonge darifluge doshi darifluge umurun thera warakan sada warakan ahara dieru eka kujami boduwanita nar kuderu mamma bunagota bara mamma wahaka dakka gotaka mamme awara madmatirko ekam tankole boduwegende ava kudin amille kudinga identity e hay sabadairu minani build ema kujja amille gotugo ulenge ba masekke kure hanunda e malgonge darifulu ama en kokke adimala
මෙහර අලගොඬ වාහක දක්කා ටෝන්නින් අලගොඬ බුණවේ ගොත ඉරාගුග බුණා අඩු ඉවුණීම එක්කල අලගොඬ රෝල් මොඩල් එකගේ ගොතුග අලගොඬ කුරි ගොත අලගොඬ දරිෆුළු උලෙන් ෆෙෂීම අස්තු අලගොඬ මෙරියලයිස් වි අලගොඬ වාහක දෙකණි අඩු හරු කොෂ්කන් අලගොඬ වාහක දෙකණි ගෝස් කොක්කම් බසි හුසස් කුරවුනේ ඒ වරම් මුහිම්මකම අලගොඬ මෙන්ගේ මේ පේරන්ටින් ජර්නි ಗ අලගොඬ මෙන්ගේ මේ දිරියුළුමුග කන්තත්ත කුරුමුග බයිෆාරහම ෆිරිමිහාය වාහක දක්කා ලයිරුස්නොත ෆිරිමිහාය දිමාවා කන්තත්ත හොග මිසාලක මේ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ತಣ್ಣಗಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಮುಂದಾಯಿರುವೆಸ್ ಫಾಹಂಗ ಕುರವೇಣೆ ತಿಮಣ್ಣ ವರ ರಂಗಳಶಯ ಕಂತತ್ತ ಕುರಣಿ ಎಗೊತ್ತ ಫಾಹಂಗ ಕೊಲ್ಲಾಣೆ ತಿಮಣ್ಣ ವರ ರಂಗಳಶಯ ಹುರಿ ಹಾಕಮೆ ವೆಸ್ ಕೊದ್ದೆ ದೆನ್ ಮಸಲೆ ದಿಮಾವೆಗೆ ಉಳೆಕ ಮುಗವಣ ಮಿಸಾಕ ವರ ಗಿನಾಂ ಅಣೆ ಕಪಲ್ಸ್ ಹುಗ ದಿಮಾವಾ ಮಸಲೆ ಅಣೆ ಮಿ ಫಿರಿಮಿಹಾನು ತಾಂಬಿ ಮಿಹಾ ಎಹೆ ಮಿಹಕ ವಾಹಕ ದಕ್ಕೆ ಅಗ ಮಿ ದಿಮಾವಾ ಮಸಲೆ ಅಣುದು ಮೇರೆ ಎ ಮಸಲೆ ಅಬೆಹೆ ಗೊತ್ತುಂ ekama ಅಲಿಯಳು ಅಲ್ಲ ವಾಹಕ ದಕ್ಕೆ ಇರು ಮಿ ಸುವಾಲು ಕುರಣಿ ಫಿರಿಮಿಹಾ ಗಿಯಂ ಆಸ ವಣಿಮ ಕೀನೆತ್ತೋ ಕಂತತ್ತ ಕೊಲ್ಲೆವೆಡಿ ಮಿಸಾಕ ಎಹೆ ಮಿಹಕ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಕಾಲ ಎಕಾಲ ಸಿನಾರಿಯೋ ಎ ಕುರಿಯದ್ದಾ ಕಮುಗ ವೆಜ್ಜಾಮ ಎ ಸುವಾಲು ಕೊಲ್ಲಿಮ ಫೊರ್ತಮೆಸ್ ಗುಣವೆಣಿ ಶಕ್ವಾಯ ಫಶಾಗನೆ ವೆಣಿ ಶಕ್ವಾ ಕೊಗ್ಗಿನ್ನೆ ಅನೆ ಶಕ್ವಾ ಕುರಮೆ ಎನ ಮೇನ ಮಿಯಕ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಂ ಎಂಬ ಹಕ ಮೇನ ಮಿಯಕ ಬುನ್ನೆ ನೋತೇನಗ ಫೋನುಗ ಮೇನ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಗಿನೆ ಮಿಗೊತ ಶಕ್ವಾಯ ಕುರವೆಣಿ ಸುವಾಲಕಿ ಶಕ್ವಾ ಕುರೀಮ ಫಿರಿಮಿಹಾ ಆಸಗಿಯ ಬಣೀಮ ನೋ ತಂಬಿ ಮಿಹಾ ಫೆನುನೀಮ ಎ ಶಕ್ವಾ ಕುರೀಮ ಎದ್ದಿಮಾವೆಗೆಂ ಉಳೆ ಮಸಲೆ ಎ ಬಹಲ್ಲು ಏತೋ ಎ ಮಸಲೆ ಹಲ್ಲು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಎ ಶಕ್ವಾತೋ ಬೇಣುಂ ವಣಿ ನೋತ ರಗಳು ಗೊತುಗೆ ಎ ವಾಹಕ ಅಡುವೆ ಹ್ಯಾಗೆಂ එකම ಹಲ್ಲೆತ್ತೋ ಬೇಣುಂ ವಣಿ algomen mi eka masalen ulekan mi identify no kureveti dimawa bike hal kudi kudi kantatami algomen mi do program ga mi bar hafta ide mi genda program ga algomen bar boda mi sekundi gengule nege wahaka dakka nege algomen ade mi haya muamalat kurum ga algomen e composition etto algomen adopt kurani mi bar boda bad then ane kame ge gotu algomen mi program ga mi kure ijaba kureve gotan algomen ge dua ta farma kur komme dua ibe Allah subhanahu wa taala ijaba ko devani e algomen ge atuga ebaru ekkamennu ehnames miyadu neuroscience ga zariyain algon menna sikundi masekke kurago bar baver hoduntake hodifebe em hoduntakuge aliga warki kahala process take eba identify kurefebe algon menge dua farma kurumuga algon menge dua kurumuga ekkala process ta algon menna follow kurevijje kamuga wanama algon menge e sikundige neuroscientistun edakkade process balafe kamuga wanama algon menge eba results tafatu kureve kahala ukuluta ken eba hure ehme e ukuluta algon men mi benun kurani den efa algon menge itubar Allah subhanahu wa taala ya deterege e itubar ufaddane go e itubar kuranjihani kivegen kan algon menge gonjahunta dimawa bagutu algon men e kinetto Allah subhanahu wa taala itubar kurani mi waragina ane baveri abadus mi bunavenni algon menna amugotegga misaka gina bayka wahaka dakka war stress hadani gotenne gigenne mayusefe anxiety depression ne mi bas ni annani kibegen to mi bas ni annani algon menna Allah subhanahu wa taala ikuran jehe waran itubaru nu kureveti Allah subhanahu wa taala wakilu kuran jehe kange benge wakilu kurago vese benge enna algon menne barabar e process follow nu kureveti em algon men mi program ge terega war mi a process mi establish kurani algon menge Allah subhanahu wa taala deterega yonna yagin kan itubaru hodane gotta algon menge amilla sikundiya gennane badalta algon menge action amalata ka gennane badalta behavior gennane badalta algon menge establish kurani if Allah subhanahu wa taala kirati qur'anu ga angafebe Allah subhanahu wa taala she enna riveti nam fulta libigem wani Allah subhanahu wa taala ge enam fulta beenon koggen dua kurashe naro algon menge clahuge tajriba yebala lairo adi mi individual ko coaching sessions tawga ves wahaka dakkala algonuge kureve huri hamasekkette ves algon waraboda kurani and islam deenuge perspective Allah subhanahu wa taala angwa fawa perspective algon menna komme kame ves kureve to e framework ga algon mi masekke kureveni e megota balala misaka ane asmaul husna fettange bo hure men atuga ves no ta asmaul husna sheetenge bo ekam kinetto e kiyani kongotakatto algon menge e mane dua kurumuga beenum kurani algon men tankole birette komone kam em algon menge mi program ge terega algon men mi kura ane kamaki mi asmaul husna beenum kurane rangalu gotta algon menge dua ge terega beenum koggen algon menge adi hamekani dua ge terega beenum kurmen algon menna Allah subhanahu wa taala ge esifa fulutaka
ratti baik ang algon menge bawanje algon ke diri ulum algon mayuswa kame dimavi Allah subhanahu wa taala ke algon ke mihadisa migotan nimmawa devene e kuladana kan libigem wa faraik kan algon menne eba yagin kan onnan jehe em Allah subhanahu wa taala ga nam fulutakun algon menne mi kammi ingigen dane misalaka balama hinga mi al-wahhab ane hadiya de baras kalang hiban de baras kalang Allah subhanahu wa taala ki en kama algon menna Allah subhanahu wa taala ge sifa fulu wa kan gunema mi amugotega gonje honta hogetirega dimavege nguleru nota financially tankole davvege nguleru algon men hitan arafane Allah subhanahu wa taala ke razzaqi Allah subhanahu wa taala timanne kandalu ba fa rizqu mi oti devvafe ehmi madan timanne kanne te mi wore ituralli bet ename Allah subhanahu wa taala ge ituru nam fule meti al wahhab hiban devvaras kalange algon men ge rizqu kandeli fa wa wore iturabbe Allah subhanahu wa taala algon men devva faneka devvaka mer mikang igigen diam algon menge mi down ba bagutu algon men going huswa bagutu algon menna ekkala Allah subhanahu wa taala ge sifa fulwakan e benanta bedon koggen algon menge dua kureve kam gawana algon menge diri ulman e ba ade itur badal take den mi program algon men alialu ala anek kamaki mer amugo tegga algon menge diri ulumuga algon menna mi adevani kom bahake warang anxious fe mi hiri depressed fe mi hiri algon menge mi statement algon menge kala identity ya define namegge gotuka mi zamanu algon wara anxious se wara depressed mi title ta label ta algon menge amilla nafsa define yana wara psychological research ta kun dakka gotuka misalaka algondu dirulumga ham algon me komme mi heka bes gonje honta dimawan e evve shakken ekkamennu sababaki Allah subhanahu wa taala kiriti qur'anu ga angwaf mirni insana duniya fono wafani dati undagu kantatta kigederene insana emme lobiwa kantatta kun ena imtihanu kurabbaname ena mesege ane side we seben ena imtihanu kurabwani kom beenumku kan Allah subhanahu wa taala qur'anu ga dasko debba febe ena biruganna komme wagota ko Allah subhanahu wa taala ge hiteri kam madadu libena go qur'anu ga dakwa febe ena mes algon menge gonje honta dimavi me gonje honta kaki e algon menge identity kamang hadage algon menange bawle mige manennu misalaka medically depression anxiety me bali nu jihene kenu algon me buran Allah subhanahu wa taala etubaru kurakam kan hama ehuriha kame bes dimawan ehen namme algon menna doctor beha eku algon menge mi anxiety or depression na masekke kurevene sababaki Allah subhanahu wa taala kiriti qur'anu ga angawaf meni baik mi hunge halatu badal kurmatta kai baik masekka nukuraha hindaku ekame vegene nudane ema bes kamun dairu algon menna eba algon menge mi Allah subhanahu wa taala onno gulun rangalu koggen algon menge mi diriolumuga komme duha kura amalter rangalu koggen algon menna eba kamiyab vegenda mi bes beha eku algon men kamiyab vegen ebade waragina faru misal algon ge coaching client ge experience kiyal difana umurunga ganaka fanara sola harum feshigen gossa 30 hara hisab algonda dimaviru hama mi base kamun dia client ki mi anxiety base kamun die enames ekkon egen salame vegen ene dirul muga naganji hevar baru decisions tan nunegi gem waragina dos wanden ulenjeun ulma fo algonda badal algonda e badal vegen coaching sessions tan nagam feshi fo hum kay ganaka mi 5-6 session negi fo hum hum warab boda badal taken as ekal base kan je he member warab boda dose dakkurevum mero doctor ge lafaya ekko e base dakkuram gos madbadu muttalu madima gendebonu emvima mi diriulumug gendeve algon mem mi duaga islamic perspective ku algon menge diriulumuge e watta faale badal kolde algon men ulem feshima Allah subhanahu wa taala ni tubaru kuram feshima algon menge diriuluma emvima badal take bageneve beha eku algon menna mi anxiety depression adi overthinking negative thinking algon men hallu hodu mattaka maseke kurevene goitta algon men program ga eba ane wahaka dakka de eku ama kuriges fahan kolde gotta algon men darin tarbiyatu kurumaki mammege haysiyatum bappege haysiyatum algon menge em bolugale fawa emme bodu zimma adi algon men emme buraves ekkante hennonto emme ekanta kurumuga ves algon men kudi techniques take bedum kurime e techniques ke aliga algon men bodati badal taken e bageneve emvima e badalta egenna ne kudi badal taka behe gotung algon me program ga wahaka dekum for then final the topic ge gotu ga me algon me baraboda maaf kurang
daskuranga baje maaf kurmuga muhimmuka maaf kurmuga sabon algon menge mi total system am release wegenda fasehe wegenda fasehum adiyai ko algon menge shukurweri hitakagen algon menge diriwulmuga komme duha ko komme waguten algon men shukurweri kamai kuleni kinatto mikamuga waha algon men dakkani den algon menge emme bodu project mi suwaruge ki algon menge abadues komme duha kuriha wagute ke algon men suwaruge hoda maseki kurabai ke gutuga algon menge mi masekke raawale veni algon menge duwas raawale veni algon menge mi niyataki miyedu algon mi kura komme masakkata kun algon ge suwaruge libene kahala masakkata kan heduma algon menge suwaruge libene gota algon menge diriwulu raawale ma algon menge masekke kurumda ni hema magandu gotegga mi bara hafta ge terega algon menge mi kura kamakini ramlam hoge furatama haftaga mane ramlam maswima amugotegga algon menge class tami onnani homado hoge re nuai kon ane diheka ehna mes ramlam maswima algon menge class onnani dualu gadiga homado hoge ane tinekun degadi bang tingadi bay erung ane class ni mala fa asrna mad kollagen kakkala misaka kakkala kamgas jase wagutu libe gota degadi bang tingadi bang algon menge class tamonnani ema miramma masni moni malgol men hamare gada badal kollana class ta mi faharuge mi habbana bech reifa wa gotaki ema tibeflum mi haru amugotegga dua program ge ulan fenone mi haruge dariwarunge mi wahakatan adu halairu bavare fati dariwarun kibegatto bavari bendi no ta program a behegotum bunane ki ke heye bunalima waragina bunane timanna mi istiharu fenone ma no ta mi wahaka adu halima timanne hitangeriye timanne dua kuranne ge heye no ta timanne adi malla mi hum bune e kale dua kuranne ge gen heye dua program ge lari difa adi meni program e vesadam velun heye lari ukalam velun heye mi kota mikala comments ta timanne adi malla waragina ade ehnamas alhamdulillah mashallah algonge mi fasate ka bavarina ek program nemigen diero program ka me kiyade gota mi process follow kori evs bavare ko e nimigen daira ko ekkala e fashanguloneero esikundiga huriha gonje honta huriha nutanawaska me fasate karufia mahakami heda kolleveni rangal kamakabbaye e huriha doubts take nime timanna gadiri ulma bara bodeti badal taken ane asave mi wani egota algon menge hama huriha bavaringe wese feedback libi inde algon hama detin feedback kiyala fa ne mi aduge mi live nimmalana Okay, feedback kiyal de maseke kolanenge deting kujjage feedback mer program kon kahala badal taketto program ge sababun asaini bunafein eswala kurefa hore mi by libi for by jawabuta warabboda self confidence ebahori abadues hureveni hin hama jehifa adivara ufaveri kitamme bodukame derakame dimavies mayus nuve komme kame besme duwariwani rangalakkamuga hi kureve abadues visnani positive ko bavare ko anabunala fe ingeche na me gota mi konkamen he 10 wegen buna famine goal set kuran 10 wegen asmavus na benu ko gen dua kuran 10 wege ane mi kohoga mi 10 kura gota tafatu gota ka dua kuran 10 wege goals ta set kurane gotta 10 wege diriwulumaga dimawa komme kamegga wese positive ko visnan 10 wegen gosi war shukurwari kamay ku uleveye dem em bavare ku bunala famina ne war kamyabu war furihama ade algon try kuren algonda war kamyabu war bonda thank you miss ade war class da diyam war dereve mane program nimigen diyam war dereve wahaka endi buna amilla nafsan itubaru kuran dasje dua kuran ummida ek kuriyad diyun daswegen diya mi haru em bavare ku buda famina ne algonda ves kantatta kurevenekan ade algonda kives mujtama balagannane mi hekkan
miharu gabulu kureve दुआ को गदाड़ा मसक्के कुरी म कोम्मे कमे विस्वेदाने कं गबूल कुरे मीहुन्न माफ कुरन दसवेज अमिल्ल नफ्स इतबार कुरन दसवेज अमिल्ल नफ्स एनालाइज कुरन दसवेज अल्लाह दे तेरेगा 70% इतबार कुरन दसवेज गिन गिन बेणुम वा कंकम दुआ कुरन दसवेज एकी कंकम बेणुम कुरा तफातो एक्सरसाइज तक दसवेग गोस्सी एमा मी बैवरिंगे मी वर बैवर फीडबैक तंगे बहुरी एनएमएस तिबेफ्लो नाम दतिन फीडबैक मी कियाल दिनी अमा इगोता दिरिउलमा हेव बदलें आया दुआ कुरम वेगो वर रंगले एंगिगेन दिया वर गिन दुवस वंदे नुहुरिकं कम मिहारु वमुंदाकं फाहंग कुरवे दुआ कुरमुग समु एहमियुं कैरिग वेस बुडलम बेणुम वने मी वर रंगल प्रोग्राम के बैवरी मुं अलगोंड मी प्रोग्राम के बैवरी वेउने थी वरम उफावे बैवरिंगे मी वाहकतंग अडुआ हालाफ कम गवाणमा मी दुआ प्रोग्राम बेहे गोतुं हम मुळे इन्वेस्ट आगोंड मेनल्ली बिफा वने पॉजिटिव वाहकत हमें कने तिबेफ्लोंगे कोमे बेफ्लो को से का एक्शन मिसाल का ई आगोंड नगा दि आगोंड वीडियो गेनेसी पर खियाले आगोंड मेंगे सिकुंडे गो दान सिकुंडे गास्ताने खियाले ए खियाल आकम गविस आगोंड मेन मी खियाल मुशतरेगा बाबागे कितमे दुआ हक सोले विदान कोमे से हम को मी खियाल नगागे बेफारी बेस फशाफा ने बेफारी पर्सपेक्टिव दका मी वीडियो Adua hala fa tibeflun nang adeng eha bodu kamennune dua kurang inge kiya fa nimmal vidan ehnone tibeflun na baveri velage mige gahen indala gota ekalaga sindalam ob walule vidan ob walulagem fashaganegen diriwul man anna hew badala ki ko bato test kure vidan ehnunto ehmi ma mi aduga video ki westi tibeflun na malumat rangal malumat libunu adyalgun mege dua program behegutun khasako malumat libunu video vi kama ummedu kuramon algun me kuramun da masakatuga Allah subhanahu wa taala ge barakan ituru kodde bunga dua kuramun temme beflunge dirulum gawre emme ha dati kantaka undagu kantata फिल्लवा दिव्यवेणी हमें कर अल्लाह सुब्हानहु व तआला कम गवाती अल्लाह सुब्हानहु व तआला तिबेफ्लुंगे दिरिवुलम बाजवर को देवुंग दुआ करमुं अलगुमेंगे लोबत रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाय कलेगे फानुगे में अल सब्न सलवात सलाम दन्नमु अदि इस्लामी उम्मतुगा अनियाली बेमुंदा मुस्लिम इम्हा खुन्ना अख्तुना अल्लाह सुब्हानहु व तआला गतना वस रहमत आयको कामयाबा नसरा फतह मिंबर को देवुंग दुआ करमुं काफिरुम बलि को देवा एबामिहुं अनगे हितबस अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे हिदायत तुगा अलिकम मिंबर को देवुं ए दुआ करमुं मियादुगे लाइव निमालाना अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू शेयर कर दे बच्चे हुई है बेफुल मिस वीडियो